sengmang engka yapang ngya keba Genesis chapter 6 ni 2 wo oro hai ni tongo kai to ni besaro ni suijak tong nge kai to ni besaro sebab bosi sengmang kai ni hai Genesis chapter 6 ni akaba yapang chapter 6 verse 1 and 2 pore ke nuku kai to ni besaro kai to ni besaro mani sebab bono tini seng silai ban engka pilawo pada arum thang sing pore laina yapang chapter 6 verse 1 by 2 borok rok eri hasakawo keplang engka borok ni beri besaro kebang ma asaika kai to ni besaro borok ni besa zik songno nai thokjak baika te borok hamjak ma tu a beri rokno hik song kebang borok o kokno tonai wansok mani podrek podke wansok ba salayu nalayu o Bible verse noti oro kai to ni sajla ni homano baksa borok ba even ki hai ni shawo amro suwari rok ni besarok engna neibo salai nei tong phiaba Bible sung kaham ke wansogui ba Bible ni kuthuk ni kokno sung sikhang ke oro suwari ni kok sung Bible nugu suwari engka pola no temanai pola no tuidul nai ba minister khlai nai awase suwari rok kaitor bai borok tomani bagai snam jakka suwari rok tomani bagai kaitor borok no snam ka abongka borok rok no borok ni pola no gai khlai tuidul borok no kaitor ni thani phaina ni lama snam mani oni bagai si gesen te kaisa ke borok je kaito ni besarok no ba kaito ni borok ungjak mathangja asai tal ungjak no borok kaito nai matui tuidul wani bosi sing Hebrew nai kenuk nai padi Hebrew thangnai na Hebrew chapter 1 verse 14 abo oro suwari ni ko sajak sing no suwari ro subabu tumabu Hebrew chapter 1 verse 14 tini lama wo yang kisah hai bana kisah soi bai jadi 14 oro 13 by 14 ji ko kurgo ke 13 by 14 an porisona bo samani o ko kubise o sorry omya ti chang pori tong jabo Hebrew chapter 1 verse 14 nakali verse 14 hake suwari rokle tamo basla borok engka kaitoni samang khlainai phola rok mangse muthang jaknai rok no chubana bagai borok bobai rohor jago tomani bagai kaito suwari rok no rohor boni besar rok no naikolwani chubawani bagai ani orosun logo kaitoni samang khlaiyani kaito ni besar rok no tuidulwani boni si kogaron di jeng sakri klainai rok baksa sing nuk ngobuhi besai sakri klainai rok nirok muni namani nugu baksa besar no naikolwani ba naikini klainai mo hai ke baksa borok namani omhai bon besar no naiwani okay te jeng nugo suwari rok washu borok ni bisingti ba borok hai rup nawi nukjak mani zora mana ba washu omhai rok hapnus jep proya phiaba suwari engka phola
ni phola ni snamjak ba tamasnai spiritually borok purely spiritual beings borok जोंहाय borok pholaबो गोनां बैसागो गोनां अबहाय borok spiritually beings ओंहायके borok kaidorbai snajak te aro sawani thangka ke borok tamanai जों borok मोनै सहाय गायजाक बरजाक ngै बोसा मालायनाय एरलायनाय अमहाय ओंमैया borok tamanle purely spiritual being borokni बोसाक snamjakya phola simise snamjak ke o kokno Jisu Kristo serai ke bo gothang tongpro bo samani जों नुबो फै थांनायानो Matthew chapter 22 verse 30 Matthew chapter 22 verse 30 Matthew 22 verse 30 Mungkin nailibana nirokni Bible tongke nirokbu pilih ni mana ang poriwana thangai basanai rok borok chukno hani suwari rok hai jala buri ke bo kaijak laya orotuma thangai basanai rok Jisu Kristo resurrection kok sapro u kok nobo muito khairo tuman le sadusi sabro baksa porno Jisu Kristo no sungmani utoro Jisu Kristo u kok no sab mo thangjak ma thangai basa mani borok suwari rok hai ke bo kaijak ya jala buri bo ke bo kaijak laya mane suwari rong bisingo jala buri hini bo grei oron sing nugu kesen oron ka mo suwari rok baksa borok hai ni wasawu u kaito ni busa mane bo suwari rong ni busa fiaba suwari rok ke bo kaijak ya ke bo borjak ya borok jala buri bo grei ketika saya sing nugu kai abonang sana musung puyo hani hai suwari rok ka kaito ni besarok no cubanai ba kaito ni sewa klayani bagi se borok snamza borok rohoza borok kaito ni besar ngi bu maya जों उलो चुकनो हा सोगै प्रभु बरो काइतोनि बसाया बरक मुनिसोनि से काइतोन बरक मुनिसोरक से काइतोनि बसा जोंनो बाइबेलो बारबार नो सुवारि रो काइतो वासिपनो सुवारि रो आनि बसा आं बाय तंनाय आं गनो हामजागो निबो सामानि जों नुगिया बियाबा बनि बसारक नो सेवा खालायबाय अबसि आं बिलानो साका ताबक जों बसा बिजि के बसा नाइकल नानि बागै जों बैनो मुनि नामा हाय अमहाय के baksa kemana baksa suwari rok ke जों kagle mani nugo baksa suwari rok kemana Lucifer ni dol 1/3 kagi thangka borok bo kaito ni busaya borok ke na kaito ni against borok samung tangi dong ngetabo जों haini hai nge u kaito ni busa mani obos barogo bonus sinan tanga ke bari जों Genesis ba Yapan chapter 4 thana kiyo ang yang kok sikku mana kaha ke siwani bagai जों yang tangi dong ka ulang asal kok sok ya chapter 4 verse 25 and 26 25 and 26 Adam bihi by tuke jake bos hazla koroksa manka bono set hnei mengpharka tamuke bohai hni saka kaidor ani bagai abel ni sa slayo de koroksa besar rupika tamni hnba coin bono buthari baika 26 Set bo sazla koroksa manka dei bo enos hni bini mungpharka
apruni simi no borok rok subrayung ni mung no ringnani cenglayo. Oro jeng temanuka Adam bai ebi borok besa mana borokni besa jeng pilawo nuka Adam bai hoba Cain bai Abel bai Cain bai Abel. Okay. Cain Abel no besar bai. Okay. Oro kai tu ni besarok ni mana? Abo set ni besarok. Hai oro Adam ulo mana Abel ni jaga wo Abel hai. Abel ni jaga wo set no robika oro sungguh. Okay, baik aku ngomong ketemu, set ni besarok no, tema subrayung no ringna ni jengka, ba suri na ni jengka. Omah kisah tahu orang nu. Okay, Abel jepro kai tu no yapar, kai tu pun yapar mun no yasaka, Cain no yasaglia. Teman yang malah Cain kai tu ni musuk tu yapar ya. Kai tu no nai tu ya, kai tu boleh berkasal jah komani kok, kai tu ni kok no kunjungkan ya. Abel ke kai tu cazak tu ni ya perka, hanya bagi kai tu bunu ya caka. Piaba Cain Abel no putar perka, boni ya gulung tu siapa hanya hai Abel ni jaga wo kai tu set no robika, ke set ni jorau, mana set asaya jora, koisa kai tu no kulung naik kerja. Kai tu no ring naik kerja. Orang hanya bagi orang sahu apruni simi borok subrayung ni mung no ring nani cenglayo. Verse 26 so jenu. Jika borok no orang kai tu ni besar ni mana no. Actually kai tu ni besar swaba. Semua kai tu ni besar. Bagi kai tu ni besar. Yesus Kristus no poito klaima bagi sang kai tu ni besar. Yesus Kristus no ringma bai, bono poito klawi bono jeng ring nai jengka, bono koi kebui ke mo tangjak mani ya gula, kai tu ni borok engka, kai tu ni besar engka, ke omohainya set ni bongsoro, borok kai tu no ring nai jengka, kai tu no suri nai jengka, ke borok no noro Genesis chapter 6 so, kai tu ni besar ni sama ni ko. Abel engka, temanai, joto mutangjak nai borok rok no borok rok ni representative joto Kristo no sininai poito kebui poito genang ba mutangjak nakarjak salvation manjak rok no Abel suho ngese hai kiana jeng no Abel ni kok no sana tangka ke hai Abel boni yapar mengka Yesus Kristus yapar mani hai teman Yesus Kristus sakno ba Hebrew sawo sakno waishabe no yapar ireka hani bai kaitor mon brum ni bagai katung zakka ke Abel yapar mana bo kaitor katung zawo ke Abel ni yapar meng Yesus Kristus ni yapar meng no suhomani ba sahormani ba punukomani de kaitor Kristus ni yapar meng bai borok rok no mutang nai ne sahormani ba punuk sokmani Abel ni thimani bo Yesus Kristus ni thimani no punuk mani uko gusun honi mana Cain bo Abel no buthar mani pore tumangka bo srai mangka ga omo haina Israel jati rok haina je pro Yesus Kristus no butharo barok ni thani srai mang kosto tekto sum sokoi mani nugu engke uloke Cain tumangka bo gose ka sak no bahiki gose je anon luk nai anon buthar nai
그러니까 어머하이는 이스라엘로 지수 크리스토는 부타르만이 보래 AD 70워 버롱니 제루살렘 부동석 클레자가 제자가 탕고 버롱 부타르자고 사독자고 코스토로자고 텍토로자고 어머하이 정누 Genesis chapter 4 verse 14 no tumaisya ang porifana koin tumaisya ro naidi nang ano o hani te ni buskan ni haksal ke reklai rohoka ang no krui ngi ha ganangai kitingai ma tomjak sinai te ano nuknai borok ano butarnai ano nuknai borok ano butarnai mane bok serai mengnangjak engka je omohaina abel no butarmane pore bok serai mengnangjak omohaina Israel people, Israel borok lo, Yesus Kristus no butarmane pore borok serai meng jajak engka hani bagai 2000 katutui 2000 bosor katutui borok buini tolawo sato kosto tekto ke buzak tokzak butarjak omai ke जों borokni history du borokni life ma porini ke जों du teman male borok Yesus no butarmani borokni thani serai meng sokpai kya Abel engka Yesus Kristus teman Yesus Kristus ni model bohai Yesus Kristus no punuk mani Abel ni bising जों Yesus Kristus no omohai bo omohai khlainai nei Abel ya pano bai tak kaitor khushing ma bai Yesus Kristus ya pano bai bo kaitor khushing ka hai bagai जों no koma khlaika जों jeni sumsong no nakar khlaika Yesus no poito khlaika mane no जों bobai boni busa ngi manka kaitor Abel ni bis teman Abel ya Set ni bisitei Abel no selai Abel ni jagawo Set no romahai no ge mane omohai no जों bohai no Yesus Kristus no yasak mabai Yesus Kristus no poito khlai mabai जों mo thangjagi mano asai katal ngi mano Yesus Kristus thima bai Yesus Kristus thima no yasak mabai eba Yesus Kristus thima bai जों kaitoni thani thangi mano kaitoni borok ngi mano ge kaitoni busa ngi bo जों romjagi mano omohai no Set ni bongsoro borok kemangnai borok ni bisingtui borok no omohai bujogo ba जों simawo Set ni bongsoro engka kaiton no surinai kaitoni besaro teman mole kaiton no surinai subrayu no surino ni cenggo khulumna ni cenggo ga omohai no जों bohai no Yesus Kristus manma bai जों kaitoni besangka Yesus Kristus no kubui ke manma bai जों bono phola bai surinani khulumnani cenggo kubui bai Yesus Kristus no manmane yagulo kubui ke asai katal engmane yagulo ge oro kaitoni besarok ni humani boro Set ni bongsorok no bujago ge tabo tirisang hai por tijan 6:1 borok rok eri ha sakawo kepleng engka borok ni burui besarok kebang ma asai kya burui besarok kebang ma asai kya ge borok bai kaijak lai kya tabo burui besarok ge sabu burui besarok ge koin bongsorok जों अमसिना नांनाय इजराइलनि बरकनि कल्चर नियाका बरकनि अमो बुरै बुसांके बुमा बुफानि मंसानो माया तब सिनि अरंके सिनि बाय किसा फेरलायो जोंके बुमा बुफानि जागा जमी दंमाने बा मंसा सिंनो जों बुरैफानो सावनि अधिकार दं हायब्ला जोंनि उमरगंके जोंनि त्रिपुरा जोंनि जाति रगंके बुसाजोफानो सावनि अधिकार दं आनबो मा बागनाय जागा आनबो नक्थाय मारनाय आनबो खेतो मारनाय
아노 어머마르나 흔이슨 사나니 어디가르동 피아바 이스라엘니 kalcara ke bohai berirok ke mengsamawani odikar keri celarok simise mana ke oro ken koin ni bongsoro boro kaitoni besangya kaitoni hamari no boro mana ni laman keri ke boro no berini besarok bai boro tumana Uloke koin ni besarok bai set ni bongsoro mana koin ni besarok mana ni koin ni bongsoro bro kajak borja nani sengka hayda kajak borja nani sengka ingke omong teman puno Kristen ro bui bai kajak borja nani kokre non Kristen ro bai poito kri ro bai oro besazek ro mane koin besar ro boro kaitoni mengsapana borong ni mawani kaitoni hamare mengsapana mawani lama kre je oro jeng u verse teman sing buzong na nai male Kristen mane kaitoni borok ro kaitoni borok ya ro bai kaisa kamke Demak nai borok baino gudului kaitoni samung tang maya ke tongmung bo omo haine borok haine tongmung ni tanai de podre pot hayo kerungi tanai kaitoni bagai mungsa klaimaya ingnai awase jengno bujokan nang ke omoni pore jeng tangke pore tang ke bible no hani bagi jeng bible ni context no jeng siwan nang ke omoni bagi no abani kaitoni besarok mane no set engka abel ni jaga waro jak mane hani hai kaitono suriwani bagi kaitono lobani bagi ke kai set engka set hani bagi set ni yagolong kena boni bongsoro kaitono surinani sengka Piaba borok ulok ya hai uponi bongsor tuma koin ni bongsor buat kajian ni sempikya ge ulok tumangka oma haya ente borok sumsok ente teman le borok bor kajian borja mani te kajian surinan ni poka surilia ngi tangka ulo erte ge ulo jorau ke teman gue Tahu chapter 9 verse 9 chapter 6 verse 9 si mai kesen luka aro flat mane pa tomang chapter 7 oke sen nugo tuitor mane tuitori botor bororo kwa ma borok tibe mane no one nukung simise batangjak mane nugo tomane bagai male O kaijak borjak mabai borok kaitana surinan jenglia hani bagino verse 5 ke sungnugo chapter 6 verse 5 apolona subrayong hasak awo borok ni samang hamya kabang nuk sukha bebag no borok ni khawa suk maro hamya mangse keplang ngui tongo tuman bagai omka koin ni bong sorok bai kaijak borjak nani result ge omo Baina sengsiwo Kristen ro non Kristen ro bai kaijak borjang kake seng kai tono pogui thanga kai tono suri nani pogui thanga suri pan teman family ti singi thanai hai bu mung simi ngi thanai ke uloke kai toni mana kai toni bagai wan sokli ya mana no kai toni pilde tonai pap khai mani sins against God ke awne bagino kaitor uloke osungsano tuibai bustungka ke hai ini sengmang ke omaisi Genesis chapter 6 wo chapter 6 verse 1 by 2 wo oro kaitoni besarok mane u besarok sebab u kaitoni besarok mane karo set ni bongsoro
omong baksa buksu hakipani sawo suwari rok ni besarok hai ko ni sanai o suwar ni besarok ya suwari ang saka suwari bu kaijak laya bu borjak laya borok sala buri bikri oke je kisah doubt tongnai rok bujibai kana ne ang poidok layo ke hai tini orno paile singana singmung rok nongkai no ana sui hormana